Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Ampun, isuk-isuk menerari wah. Nih can bareres iyo. Segala kita milik anu di pesantren atuh mana nama ada jauh mereuna itu di Arab. Urang anu titah ngilikan mah. Nih barabe segala titah ngilik budak atuh. Pegawaian urang ge meni loba kene, penjedagang ge meni di ngahaja pere. Dan titah ngilik budak anu di pesantren, uga euceut teh meni ngarepotkeun banget emang manehna apa bisa balik sakedeung mah kitu nah. Nih ai teh diilik-ilik karunya tuh dada kadulur kene. Ai diilik urang barabe jadi serba salah atuh. Kumahanya? Ya terpaksa orang kudu ngilik. Nih, boga dulur teh ngabarepekeun wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ka pesantrenan mah dangdani kudu rapi, kudu sopan meni ongkos santri. Astagfirullahaladzim. Udah berantakan bayi ini dapur. Mentang-mentang dapur kotor. Percuma. Ada menantu juga di sini. Nggak beres-beres. Salah lagi saya ngajarin cucunya. Ngajarin cucunya, ngajarin anaknya beres-beres. Gadis, Dis, sini dulu. Iya, Nek. Apa, Nek? Sini dulu, sini. Udah apa, Nek? Garis mandi. Ya, sini. Tuh, lihat, si berantakan. Kenapa, Nek? Kenapa? Ada kucing, kok berantakan gitu, Nek? Enggak ada kucing. Ada kucing kepalanya hitam. Makanya beresin. Karena Nurus udah pernah ngajarin ya. Udah, Nek. Iya, beresin. Mana mama kamu, si Meli? Mama kan ada di dalam, Nek. Masih dandan. Ini di mana, Nek? Pantes ya. Hari gini masih dandan. Salah. Itu tuh. Oh, tutup gidirnya. Di sini. Ini di mana, Nek? Itu yang baru tuh di bawah. Nah, sama satu lagi di bawah. Oh, satu lagi yang agak lama sono di atas. Lagian Nenek banyak banget sih ini perabotannya, Nek. Sini di mana, Nek? Di mana nih? Ya banyak lah. Tuh, Nek, mehong. Garis baru Kan habis tahu, mandi. diam dulu. Kan tahu sendiri, tiap hari keadaan dapurnya kayak gini. Harusnya gadis itu sudah paham. Ini di sini, terus ini di sini. Tempatnya di mana? Tempat suruh di mana? Tempat daun di mana? Sudah paham, ya? Tapi, Nek, Mama nggak bantu-bantu Nenek sih, Nek. Nggak sepedulin mama. Dia makan kayak gitu orangnya, tahu sendiri. Tuh tutupnya tuh, sono. Ya, ini gimana ayo? Biasanya di mana nenek? Ini aja, Nek. Ini ya. Terus di mana, Nek? Di mana naruhnya? Itu, ini kan seeng namanya ya.
Tuh di situ tuh. Kayunya awasin dulu kayunya. Udah awasin dulu kayunya. Berantakan banget, Nek. Terus gak ada ular, Nek, kayak gini. Udah, Nek. Udah segitu. Tuh terpal. Tuh situ terpal deket tudung nenek. Kenapa bisa ada di sini sih, Nek? Udah ini buang aja, Nek, udah jelek. Ini buang. Ngapain dibuang? Taruh sono. Masih bagus itu. Main buang-buang aja. Nenek gimana sih? Terus ini, Nek. Masa disatuin sama kayu bakar, ntar kebakar gimana, Nek? Ada apa sih pagi-pagi udah pada ribut? Ada apa ini? Pagi-pagi udah nyuruh-nyuruh anak saya. Ini itu. Suruh beberes. Emang neneknya kenapa? Ini lagi bantuin nenek, Mama. Jangan dibantuin. Kamu mah diam aja. Nyuruh-nyuruh bocah. Emang dianya kerja apa? Mama enggak peperen. Mama mah belum sempet. Nih masih dandan. Belum selesai. Kalau nggak cantik kan gimana? Mama dandan mulu. Ya Nenek aja iyalah. nggak pernah dandan. Ya iyalah kalau jadi perempuan mah harus dandan. Harus cantik. Nenek ini pisau di mana, Nek? Udah. Jangan beres-beres mulu. Sono main. Kalau bocah mah main, jangan beres-beres wae. Tiba bawaan ke barerat. Assalamualaikum. Ma Ijot. Ma Ijot. Ih, kemana ih Ma Ijot? Antona molongo, tapi jangan mana eueuh. Kemana ke sawah apa? Apa ke ayah job gitu? Menos ayah job. Ayo cek mana si eta teh RT baraha apa? Sepoho orang. Nanyakeun ka sahanya. Asugan kayak dia teh di jalan anu aja mah orang nanya ah. Bas cep. Cep, sia teh di mana eta? Soronganan wae ulin teh. Kok mau kemana bawa rantang? Iya, arek ngilik anu di pasantren. Ih, ngapain panas-panas gini Kokom? Ih, apaan sih tah ngilik, kudu kewajiban. Ai di bere taman di bere madatna, kudu kaditu. Kemana? Santai, ibu udah. Centernya di mana? Teuing cenah mata. Keputing teh ngomongna RT 11 RW 8 Kampung Rawaraga. Di mananya? Tahu emang siapa yang pesantren? Alo bibi lah. Gelis alo urang mah. Iya. Heeh. Daek kita mana? Lah kayak di Kokom lagi. Ih, gelis. Ih, arek ngilu mah. Enggak, takut disuruh pesantren juga. Ih, tak budak. Mau enggak Mana? Bung ah. Dak ditanya alamat. Gitu. Minta di Kokom nasinya itu. Hi, sincep mah batur rek dibawa ke pasantren malah dipeta ku maneh nak masih eta budak. Wujud kidambako muhala patulil hawadisi kiamuhum binafsihi wahdaniyat kudrot irodat ilmu Maryam. Maneh kenaon Maryam? Ih, keur ngapalkeun sih? Kan enak tadi tes ya. Ih Maryam, kan di petelna teh peuting dilakene. Mau ngapalkeun teh ayeuna maneh mah Maryam? Belegu. Iya, Siti. Urang makan, abdi makan jelema belegug. Jelema bodoh, kudu ngapalkeun, teu mah sakali. Maryam, Siti mah kumaha engke wae ah. Paling ge Siti mah disetrap deui cara kur tahu ndak teu bisa. Kita ngepel. Bodoh ah. Ih, Siti. Mana mah ku beluguk teuing, ih. Bodoh Maryam ah. Nur. 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 Apa Siti?
Siti, kau ini perempuan ya. Tak boleh manjat-manjat kayak tuh, macam anak laki je. Aduh, Kau nih macam anak laki je. Manja-manja. Nur nane sasapu di ditu wae. Di dia Nur. Nur, saya ngesiapalkan encan ai maneh teh. Loba apalkeun sia distrap sia ku ustad. Cakap apa lah kau nih, Mariam? Apa pula mami awak kirim-kirim awak ke sini? Di Malaysia pun banyak pesantren. Nur ulah tong diwaro Nur. Konteng Nur. Kon si Maria masih no belajar sorangan Nur. Ha Nur. Ih, hayeun barodohnya maneh teh. Dek kemana tuh maneh teh? Pasantren dari ya. Jauh-jauh di Malaysia tah. Barodoh. Awak nih kangen sama mami papi awak. Udah lama tak tengok awak di sini.